ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. нашри ҷанбасӣ барномаи иттилооти навид аст. мустақиман манзури шумо дар студия. малоҳат Назаршозода ва Эмомалӣ Маҳмадлӯ. салом. дар рӯзҳои аввали давати баҳорӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бештар аз 2000 нафар ҷавонписарони худогоҳу хештаншинос ва далеру шуҷоъ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуданд. маросими гусари ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар амфитеатри қасри тарихии Арбоб бо шукӯҳу шомати хос баргузор гардид. дар амфитеатри қасри Арбоб маросими бошукӯҳи гусели нахустин гурӯҳи даъватшавандагон аз вилояти Суғд ба хизмати ҳарбӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши тантанавӣ раиси вилояти Суғд ширкат вазида изҳор дошт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳии олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста барои беҳсозии шароити хизматчиёни ҳарбӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. артиши миллӣ имрӯз бо таҷҳизоту техникаҳои муосир таъмин буда ҷавонони ватандӯст дар он дарси садоқат ба ватан, мардонагӣ ва ҳифзи марзу буми давлатро меомӯзанд. раиси вилоят ба волидоне ки фарзандони ватандӯсту далеро тарбия намудаанд изҳори сипос карда афзуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар партави супоришҳои пешвои миллат барои беҳсозии шароити хизматчиёни ҳарбӣ пайваста чораандешӣ менамояд. خدمت در صف قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان نه تنها قرض مقدس فرزندی بلکه مایه افتخار و شرف بزرگ می باشد. نگذاریم که آسودگی آرامی کشور عزیزمان را کسی خلردار سازد. من افتخار میکنم که امروز در قطار جوانان شجاع و صف قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستاده‌ام. سپس مراسمی نانگزان برگزار شده برنامه رنگین کنسرتی برای دعوتشوندگان پیشنهاد کرده شد. یادآور می‌شویم که همساله 1 اپریل در سراسر شهر و ناحیه‌های مملکت معرکه دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تا 31 می ادامه می‌یابد. امسال شهروندان سالهای تولد 1999 تا 2008 به خدمت حربی دعوت می‌گردند. دعوت حربی حتمی مهلتناک در یک سال 2 مراتبه از 1 اپریل تا 31 می و از 1 اکتبر تا 30 نوامبر در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که توسط واسطه‌های اخباری عامه نه دیرتر از 1 ماه پیش از دعوت اعلان می‌گردد انجام داده می‌شود. имрӯз дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе чорабинии фарҳангӣ фароғатии душанбе наврӯзфест баргузор гардид. барномаи фестивал силсила чорабиниҳои фарҳангӣ ва фароғатиро дар бар гирифта барои ҳамаи синну сол ва завқҳои мухталиф тарҳизӣ шуда буд. чорабини фарҳангӣ фароғатии душанбе наврӯз фест бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозоршинос баргузор шуда ҳамоҳангсозии фестивалро шуъбаи рушди сайёҳии пойтахт ба зимма дошт. дар оғози чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе баромад намуда ҳадафи баргузории фестивалро дар фароҳам овардани фазоии дона ва шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинони пойтахт, меҳмонон ва сайёҳон, инчунин муаррифии шаҳри душанбе ҳамчун маркази муосири фарҳангӣ ва дорои имкониятҳои васеъи сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, густариши фарҳанги меҳмондорӣ ва тарғиби суннату анъанаҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. дар доираи фестивал намоиш ва фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. дар намоиш ҳунармандон бо маҳорати баланди худ анвои маҳсулоти дастӣ аз қабили кулолгарӣ, қолинбофӣ, масуноти нуқрагин ва наққошиҳои миллӣ ва муосирро муаррифӣ карданд ва ба меҳмонон имконият доданд ки бо анъанаҳои ниёгон шинос шаванд ва хотираҳои нодир ба даст оранд. ғайр аз ин таомҳои миллию хӯришҳои гуногун ва шириниҳои нӯшокиҳои маҳаллӣ пешниҳод карда шуд ки меҳмонон бо маззаю таъми онҳо ошноӣ пайдо карданд ва таҷрибаи фаромӯшнашавандаyu муҳити идонаи ҳамоҳангсозӣ ва фароғатиро аз сар гузарониданд. ҳамзамон барои иштирокчиён барномаҳои гуногуни фароғатӣ аз қабили бозиҳои варзишӣ ва зеҳнӣ, озмуну викторинаҳои шавқовар, барномаҳои сиркӣ ва театрӣ, сайру сайёҳат бо асб ва гӯшаҳои махсуси фароғатӣ барои кӯдакон ташкил карда шуд ки барои ҳама имконияти фароғат фароҳам овард. умуман барномаи фестивал силсилаи чорабиниҳои фарҳангӣ ва фароғатиро дар бар гирифта барои ҳамаи синну сол ва завқҳои мухталиф таррезӣ шуда буд.
شو کنسرتی دونا با اشتراک سرایندگان معروف وطنی و هنرمندان خارجی برگزار شده. با اجرای سرودهای عنعنوی و معاصر، رقص و نمایش‌های صحنوی و صحنه‌های ویزوالی محیطی دونا را برای اشتراکچیان فراهم آورد و هنر و فرهنگ ملی را با طرز دلنشین نمایش داد. این شب و روز در هر گوشه جهان جشن ملی تاجیکان نوروز تجلیل می‌گردد. در پادشاهی متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی نیز نوروز با شکوه و شامت خاص جشن گرفته شد. جشن ملی تاجیکان نوروز در این شب و روز در هر گوشه جهان تجلیل می‌گردد. از آسیای مرکزی تا اروپا این آیین باستانی مردم ما ملت‌های گوناگون را گردی هم آورده فرهنگ‌ها را به هم می‌پیوندد. در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز نوروز با شکوه و شامت خاص تجلیل گردید. 21 مارس سال 2026 در شهر کمبریج در دایره فوروم دانشگاه کمبریج اوید به آسیای مرکزی چورابینی ایدانه برگزار شد. در برگزاری این همایش سهم سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بسا ارزنده بود. گوشه تاجیکستان با رنگارنگی ملی، عنعنه‌های خاص و معرفی فرهنگ غنی گذشته ما توجه زیاد را به خود جلب کرد. همزمان در حوزه فوروم میز مدور اوید به تحکیم همکاری‌های منطقوی برای رشد اقتصادی سبز برگزار گردید. محیط تاجیکانه در پادشاهی متحده تنها به یک روز و یک شهر محدود نشد. 28 مارس سال 2026 با تشبث به واسطه سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده چهاربینی فرهنگی نوروزی با اشتراک هموطنان، همزبانان و هم میهنان خارجی برگزار گردید. در اینجا فضای تاجیکانه حکم فرما بود. پیش از همه دسترخوان نوروزی تاجیکی که از عنصرهای سنتی از 7 سین تا 7 چین عبارت بود، دقت مهمانان را به خود جلب نمود. هر یک جزء آن رمز احیا، فراوانی و آغاز نو را تجسم می‌کرد. در اینجا خارجیان با طعام‌های ملی ما آشنا شدند. چشیدن آش پلو و سمبوسه برای برخی از آنها تجربه نخستین بود. گوشه دیگر و اثرهای نادر و ماندگار رسام معروف عالم کمالزاده زیب میداد. مینیاتورهای او تماشابینان را با تاریخ و صنعت تصویری تاجیکان آشنا می‌کردند. همزمان نمایش لباس‌های ملی، گلدوزی و نقش و نگار تاجیکی محیط چهاربینی را به فضای واقعی فرهنگی تاجیکانه تبدیل داده بود. در ادامه برنامه فرهنگی با اشتراک دانشجویان، شهروندان مقیم پادشاهی متحده و هنرمندان معروف مهرنگار رستم و سفر محمد برگزار گردیده فضای ادانه را باز هم گرم و جذاب نمود. نمایندگان سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده ضمن سخنرانی تاکید داشتند که نوروز امروز به یک جشن واقعاً بین المللی تبدیل یافته است. برای مهمانان اینچنین نوار درباره شکوه نوروز تاجیکستان نمایش داده شد که آنها را با رسم و آیین و شهامت فرهنگ کشور ما آشنا ساخت. قید کردن به مورد است که در چنین روزها تاجیکان مقیم کشورهای خارجه به هم میآیند، از حال و احوال یکدیگر با خبر میشوند و محیط گرم تاجیکی را احیا میکنند. آنها دوستان خارجی خود را نیز دعوت مینمایند که به معرفی فرهنگ تاجیکی مساعدت میکند. 30 مارس سال 2026 همچنین همایش نوروزی در شهر گلاسگو برگزار گردید. این برنامه فرهنگی نیز با دستگیری و سهم نظارت سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده در همکاری با اتحاد افغانی گلاسگو تشکیل کرده شد. در چهاربینی هموطنان مقیم شتلندیا، همزبانان و نمایندگان جامعه محلی اشتراک نموده فضای دوستی و همگرایی را برپا نمودند. در این بزمگاه هنرمندان تاجیک صنعت تاجیک را معرفی کردند. نقش سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده در برگزاری چنین چهاربینی‌ها نظر رأس ارزیابی می‌گردد. سفارت با تشکیل پیوسته همایش‌های فرهنگی توانسته است فرهنگ و سنت تاجیکان را در عرصه بین‌المللی به طور شایسته معرفی نماید. به این ترتیب جشن نوروز بین‌المللی در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در سال روان نیز بس و خاطرمان و جذاب برگزار شد.
имрӯз роҳбарият ва кормандони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои он ҷашни байналмилалии наврӯзро дар муассисаи давлатии осоишгоҳи собиқадорони ҷангу меҳнати харангон дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. ин мавзеи харангон воқеъ дар ноҳияи варзоб аст. садои хуши руду паррандаҳо ва пуштаҳои сабзу дарахтони гулпӯш табиати ин мавзеъро дар воқеъ ҷаззобу дилкаш намудааст. ҳамин зебоиҳо буд ки гӯшае аз мавзеи харангон аз ҷониби намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ макони баргузории ҷашни наврӯз интихоб шуд. умри бештар аз 6000 солаи наврӯз бозгӯи тамаддуни кӯҳан ва бою рангини миллати тоҷик аст. ниёгони мо наврӯзро ҳамчун рамзи рӯшноӣ, зебоӣ, покизагӣ ва сулҳу муҳаббат миёни инсоният гуфта, онро бо муттаҳидӣ бо ҳаммаромии кул дар масири ободӣ ва озодӣ таҷлил мекарданд. расму оин ва анъанаҳои неки ҷашни наврӯз аз насл ба насл гузаштаву то ба имрӯз маҳфуз дошта шуданд. дар замони соҳиби истиқлолии тоҷикистон доираи таҷлили ҷашни наврӯз марзҳоро убур кардаву аз он дар қисмати бештари кишварҳо истиқбол мекунанд. истиқбол аз ин рӯзи мубораку фараҳбахш пурра бо риояи оину суннатҳои халқи тамаддунсози тоҷик сурат мегирад. нуқтаи муҳиму пурифтихор барои мо табрикоти наврӯзии халқиятҳои гуногун бо ибораи наврӯз муборак аст. ин шарафу сарафрози халқи соҳиб тамаддуни тоҷик натиҷаи талошу тадбирҳои амалӣ сохтаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбад. бо ҳамин гуфтаҳои намояндаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии наврӯзӣ воқеъ дар осоишгоҳи табобатию профилактикии маъюбон ва ветеранҳои ҷангу меҳнати харангон оғоз гардид. хони идона ки аз ҳафсину ҳафшин ва номгӯи зиёди таомҳои милливу баҳорӣ иборат буд аз ҷониби узви зерсохторҳои вазорати тандурустӣ ороставу зиннат дода шуд. намунаи нақшу нигор, сару либоси миллӣ ва садҳо шакли ҳунарҳои дастӣ собит менамуд ки табибон баробари наҷоти ҷони инсон дар ташаккули ҳунарҳои мардумӣ низ нақшу маҳорати назаррас доранд. ҳар гӯшаи базмгоҳи наврӯзӣ дар воқеъ ҷаззобу диданӣ буд, чун садои таронаҳои дилошӯб, чангу доира ва шеъру суруди аҳли ҳунар ин фазои муаттарро боз ҳам рангин месохт. фараҳу шодмонии ҷашни наврӯз на танҳо кормандони соҳаи тиб, балки аҳли сукунат дар ин гӯшаи маҳбуби варзобро низ канор нагузошт. рақсу шодии хурду бузург бо озгӯи ҳузуру ҳаловати мардум аз тантанаҳои наврӯз буд. аҳли ҳунару санъат бо пешниҳоди барномаи рангин шаҳомати ин ҷашни аз ниёгон боқимондаро хубу диданӣ гардониданд. имрӯз дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди миллӣ дар боғи ирами шаҳри душанбе бо ташаббуси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии бошукӯҳи наврӯзии соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии мамлакат таҳти унвони Тоҷикистон ватани наврӯз аст баргузор гардид. ин ҳамоиши фарҳангию маърифатӣ бо ҳузури доираи васеъи намояндагони мақомоти давлатӣ, аҳли илму маориф, кормандони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, донишҷӯёну хонандагон, намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва меҳмонони дохиливу хориҷӣ ба ҷашни ҳақиқии миллӣ табдил ёфт. қисмати аввали чорабинӣ бо боздиди меҳмонон аз намоиши дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ оғоз гардид. дар ин намоишгоҳ ки бо завқи баланд ва ороиши миллӣ ташкил гардида буд, маҳсули эҷодии донишҷӯён ва омӯзгорон аз ҷумла намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти амалӣ, ихтироот ва корҳои эҷодӣ ба маъраз гузошта шуданд. ҳар як гӯшаи намоишгоҳ ба таври хос баёнгари имкониятҳои муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ва сатҳи баланди омодагии касбии донишҷӯён буд. меҳмонон бо таваҷҷӯҳи зиёд аз ин дастовардҳо дидан намуда, ба сатҳи кору фаъолияти муассисаҳо баҳои баланд доданд. дар баробари ин хони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, ширинӣ
شیرینی‌ها و دیگر خوراک‌های سنتی آراسته شده بود که رمز فراوانی، برکت و احیای طبیعت محسوب می‌یابد. بازی‌های ورزشی، رقابت‌های جالب عنعنوی و نمایش رسم و آیین‌های مردمی از قبیل گلگردانی، سمنک‌پزی و سرودهای نوروزی فضای ایدانه را باز هم جذاب‌تر گرداندند. این همه بیانگر آن بود که ساحه تحصیلات کسبی نه تنها به تعلیم بلکه به حفظ و ترغیب فرهنگ ملی نیز توجه خاص ظاهر می‌نماید. گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. سپس در مراسم رسمی چورابینی اشتراکچیان تاکید داشتند که در دوران صاحب استقلالی نوروز به یک جشن جهانی تبدیل یافته، تاجیکستان همچون وطن اصلی آن در عرصه بین المللی شناخته شده است. نوروز همچون جشن باستانی و رمز احیای طبیعت در قلب هر یک ساکن کشور حس شادی و سرور، امید به فردای نیک و احترام به ارزش‌های ملی به وجود می‌آورد. تجلیل چنین جشن‌های ملی در محیط مؤسسه‌های تعلیمی برای تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی، انسانگرایی و ارجگذاری به فرهنگ نیاگان اهمیت بزرگ دارد. در ادامه چورابینی به یک قطار کارمندان فعال ساحه برای خدمت‌های شایانشان در رشد تحصیلات کسبی مکافات‌های ساحوی تقدیم گردیدند. بخش فرهنگی چورابینی با برنامه رنگین هنری ادامه یافت. هنرمندان معروف کشور و گروه‌های هنری مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی با سرود و ترانه‌های دلنشین، رقص و آهنگ‌های ملی و صحنه‌چه‌های جالب فرهنگی خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. برنامه با مضمون و محتوای بلند وطن دوستانه و تربیوی تهیه گردیده ارزش‌های ملی، زیبایی طبیعت و سنت‌های نیک تاجیکان را وصف می‌کرد. جشن بین المللی نوروز در سراسر کشور با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردیده رمز احیای طبیعت، دوستی و وحدت و پیوند نسل‌ها محسوب می‌یابد. در دایره چنین چورابینی‌های ایدانه یک تدبیر با شکوه و خاطرماند در ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز با اشتراک وسیع ساکنان و مهمانان برگزار گردید. در ردیف شهر و ناحیه‌های دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان مردم ناحیه راشقلعه جشن نوروز تاجیکستان صاحب استقلال را از دستاوردهای نکوترین و امید و آرزوها به آینده نیک وطن استقبال گرفتند. از برکت صاحب دولتی تاجیکستان پس از انجام تنتنه‌ها در جماعت‌ها تا دهه‌های دوردسترین جوشنگاز نوروز بین المللی در مرکز ناحیه برگزار گردید. چون حنانه در روز جشن دستاوردهای باشندگان ناحیه به نمایش گذاشته شده. در آن طعام‌های ملی با ارجگذاری به 7 سین و 7 شین، محصولات گرمخانه‌ها، تشکیلات‌های جمعیتی، محصولات قنادی، افشوره و میوه‌جات کنسرو کنانیده شده جا داده شدند. در یک گوشه نمایشگاه ارجگذاری باشندگان ناحیه خاصتا نسل نورس به تحفه بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، شاهنامه بی‌زوال حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی جا داده شد که شهامت نوروزگاه را دوچند نمود. در برابر دستاوردهای دیگر نمونه‌های هنرهای مردمی از قبیل نمدریزی، جورابافی، مهربافی و تاقی‌دوزی، کشیده‌دوزی، آماده نمودن محصولات از پشم بوزهای انگاری، آهنگری طرح نوروزگاه را بوی و رنگین نمودند. نمایندگان حکومت مملکت، ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه راشقلعه از نمایشگاه ایدانه بازدید نمودند. پس از دیدن نمایشگاه قید گردید که در احیا و جهانی‌شوی جشن نوروز نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بزرگ بوده. از برکت سیاست پیگیرانه پیشوای تاجیکان دنیا کشور ما به سوی آینده باثبات گام‌های استوار گذاشته. تنها در مثال امروز و دیروز ناحیه راشقلعه پیشروی‌ها احساس می‌گردند. در جریان تنتنه‌های نوروزی بازی فینالی از نمود والیبال برگزار گردیده. غالبان با مدال و افتخارنامه‌های رئیس ناحیه، مکافات پولی و جام قدردانی گردیدند. مسابقه از نمود گشتین ملی هواداران زیادی را گرد آورده. پهلوانان بهترین صاحب تحفه‌ها گشتند. در فرجام تنتنه برنامه تئاتر کنانیده شده اهل فرهنگ ناحیه با اشتراک استادان شناخته و سرایندگان امیدبخش منظور حاضرین گردانده شده. چورابینی‌ها تا شامگاهان ادامه یافتند. نوروز فرخنده پای را خوانندگان مکتب بین المللی پرزیدنتی با سرور شادمانی استقبال گرفتند. در چورابینی ادانه این مؤسسه تعلیمی دستاوردهای محسنین به نمایش گذاشته شد. محصلین مکتب بین المللی پرزیدنتی نیز با شکوه و شهامت خاصه جشن نوروز بین المللی را تجلیل نمودند. این جشن باستانی که رمز احیای طبیعت و آغاز فصل بهار است با برنامه رنگین و جالب برگزار گردید.
дар чорабинии хонаи идонаи наврӯзӣ ороста шуд ки бо эҳтиром ба суннатҳои миллӣ аз ҳафсину ҳафшин ва дигар анъанаҳои хоси наврӯз буд. ҳар як унсури он рамзи фаровонӣ, некӣ ва зиндагии навро таҷассум мекард. ҳамзамон дар намоишгоҳ ҳунарҳои мардумию дастии хонандагон ба маърази тамошо гузошта шуд. ороишоти зебо, маҳсулоти дастсохт ва офаридаҳои эҷодӣ диққати меҳмононро ба худ ҷалб намуданд. бонувони ҳунарманд низ бо пешниҳоди таому хӯришҳои миллӣ ва баҳорӣ ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшиданд. навъҳои гуногуни хӯрокҳои анъанавӣ рамзи меҳмондӯстӣ ва фарҳанги ғании миллати тоҷикро бозгӯ мекарданд. дар ин базмгоҳи пурнишод хонандагону омӯзгорон бо хушҳолӣ иштирок намуда аз фазои идона баҳра бурданд. роҳбарияти муассиса ва меҳмонони чорабинӣ зимни суханрониҳои табрикотии худ ҳозиринро ба муносибати наврӯз шодбош гуфта аз арзишҳои ин ҷашни ниёгон ёдовар шуданд. таъкид гардид ки наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат ва рамзи сулҳу дӯстӣ мардумро ба ҳамбастагӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ ҳидоят намуда поз доштани анъанаҳои наврӯзӣ ва интиқоли онҳо ба насли ҷавон вазифаи муҳими ҳар як фарди ҷомеа ба шумор меравад. дар идома барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони кишвар доир гардид. рақсу суруд ва намоишҳои идона ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшида фазои шодию нишодро фароҳам оварданд. хонандагон бо рақсу бозӣ ва сурудхонӣ ин ҷашни зеборо таҷлил намуда хотироти фаромӯшнашавандаро барои худ ва ҳозирин боқӣ гузоштанд. дар ҷашни наврӯзи кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе сокинон либосҳои миллӣ ва ҳунару анъанаҳои қадимаро ба намоиш гузошта барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ фазои идонаро боз ҳам рангоранг гардонид. суруду рақсҳои дилнишин ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ шаҳодати эҳтироми амиқ ба арзишҳои миллӣ ва суннатҳои ниёгон буданд. дар ҷашни наврӯзии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонӣ муовини раиси шаҳри душанбе толиб раҳимзода роҳбарону кормандони сохторҳои ноҳиявӣ намояндагони ташкилоту муассисаҳо инчунин фаъолон ва сокинони касбу кори гуногуни ноҳия ширкат варзиданд. наврӯз на танҳо як ҷашн балки омили муҳими муттаҳидсозандаи ҷомеа ва таҳкимбахши ваҳдати миллӣ ба ҳисоб меравад. дар доираи чорабинӣ намоиши васеъ анъанаҳои миллӣ ва дигар дастовардҳо ташкил карда шуд. гӯшаҳои махсус бо ороиши идона омода гардида дар онҳо либосҳои миллии тоҷикона аз ҷумла чакан, атлас ва адрас инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзӣ, кандакорӣ ва заргарӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. меҳмонон имконият пайдо карданд ки бо таъриху фарҳанги ғании тоҷикон аз наздик шинос шаванд. ҳамзамон дастархони идона бо таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, оши палав, ҳалво ва дигар хӯрокҳои миллӣ ороста шуда ба ҳозирин пешкаш гардид. ин бахши чорабинӣ на танҳо рамзи фаровонӣ ва баракат балки нишонаи меҳмоннавозии тоҷикона арзёбӣ гардид. зимни суханронӣ масъулин аз аҳамияти таърихиву фарҳангии наврӯз, нақши он дар ташаккули худшиносии миллӣ ва тарғиби арзишҳои инсонпарварона таъкид намуданд. зикр гардид ки наврӯз ҳамчун яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои башарият рамзи пирӯзии нур бар зулмот, гармӣ бар сармо ва зиндагӣ бар хомӯшист. дар идомаи чорабинӣ маросими қадрдонӣ баргузор гардида ба як қатор кормандони фаъол ва пешқадам барои хизматҳои шоён, фаъолияти пурсамар ва сами назар аз дар рушди соҳа ифтихорномаҳо ва сипосномаҳо супорида шуд. дар ҷараёни чорабинӣ инчунин бӯзиҳои миллӣ ташкил карда шуда иштирокдорон фаъолона дар он ширкат намуданд. қобили таъкид аст ки баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар шароити имрӯза аҳамияти хос дошта ба таҳкими худшиносии миллӣ, эҳёи суннатҳои неки ниёгон, баланд бардоштани сатҳи маърифати фарҳангӣ ва тарбияи ҳисси ватандӯстӣ миёни ҷавонон мусоидат менамояд. наврӯз ҳамчун мероси беваҳои фарҳангӣ наслҳоро бо ҳам мепайвандад ва арзишҳои умумибашариро таблиғ мекунад. ҷашни имрӯза бори дигар собит сохт ки он на танҳо як анъанаи таърихӣ, балки ҷузъи ҷудонопазир ҳаёти маънавии ҷомеа буда дар таҳкими сулҳусубот, ваҳдати миллӣ ва рушди фарҳанги миллӣ нақши калидӣ мебозад. наврӯз ҳамчун ҷашни сулҳу дӯстӣ, эҳтиром ба табиат ва оғози зиндагии нав дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри норак низ бо рӯҳияи баланд ва эҳсоси ифтихори миллӣ таҷлил гардида шодию нишоти иштирокдоронро афзун намуд. чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳои шаҳри нурофари норак идома дорад. ин ҷашни зебои солро омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шуъбаи маорифи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳр дар сатҳи баланд бо омодагии хуб таҷлил намуданд.
муаррифии сару либоси миллӣ дар саҳни муассиса аз ҷониби гулдухтарон чорабини имрӯзаро зиннати хоса бахшид ки ин яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ ва намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ мусоидат менамояд. дар гӯшаи дигари ҷашнгоҳ хонандагони синфҳои поёнии ин муассисаи таълимӣ бо гузарондани анъанаву маросимҳои мардумӣ ва пешкаши ҳунарҳои гуногуни катбонугӣ диққати меҳмонону масъулинро ҷалб намуда ҷашни имрӯзаро ҳусну таровати дигар бахшиданд. пас аз тамошои хони идона ва намоишгоҳи дастовардҳои хонандагон, омӯзгорони ин муассиса ҷиҳати фаъолияти хуби меҳнатӣ ва саҳми назаррас гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас бо тӯҳфаҳои наврӯзӣ қадршиносӣ гардиданд. гуфта шуд ки дар таърихи фарҳанги мардуми мо ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни фархундаи наврӯз азизу арҷманд ва кӯҳантар нест. наврӯз ифодагари арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои қадимаи тоҷикон ба ҳисоб рафта аз замонҳои қадим марҳилаи зиёди пурпечутобро убур карда то замони мо расидааст. хонандагон дар қисмати дигари ин чорабинии бошукӯҳ сурудҳои ватандӯстона ва ҷашнӣ, рақсу саҳнаҳои ҷолиб ки анъана ва расму оинаҳои неки ниёгонро инъикосгар буд бо рангу ҷило ва санъати баланд пешкаши ҳозирин гардониданд. дар охир масъулини кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри норак роҳбарияти муассисаро барои дастовардҳои назаррас ва дар сатҳи баланд ташкил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бо сипосномаи ин ҳизби пешоҳанг қадрдонӣ намуданд. бо фаро расидани фасли баҳору наврӯз замин ҷомаи сабз ба бар карда табиат аз нав зинда мегардад ва дар дили инсонҳо умеду орзуҳои тоза бедор мешаванд. маҳз ҳамин арзишҳои амиқи маънавӣ боис мегардад ки ҳар сол ин ҷашни фархунда дар саросари кишвар аз ҷумла дар вилояти хатлон бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардад. дар сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти хатлон ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил гардид. ин ҷашни бо осонӣ ки рамзи эҳёи табиат маҳсуб меёбад, бори дигар аҳамияти робитаи ногусастании инсон ва муҳити зистро собит намуд. дар саҳни муассиса гӯшаҳои идона бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ороста шуда буданд. дастархонҳои наврӯзӣ бо анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла суманак, ҳафтсину ҳафшин, кулчаву ширниҳои суннатӣ ва меваҳои тару тоза зебоии хос пайдо карда буданд. ҳунармандони мардумӣ маҳсулидастони худро аз чакандӯзӣ то кулолгариву сабадбофӣ ба маъраз гузошта аз ғановати фарҳанги миллӣ ва ҳунари аҷдодӣ шаҳодат медоданд. дар чорабинии муовини якуми раиси вилояти хатлон, намояндагони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони соҳа ва бо даъвати сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти хатлон, ятимону кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд иштирок намуданд. ҳузури онҳо ба чорабинӣ ранги хоса бахшида, рӯҳияи инсондӯстиву ҳамбастагиро тақвият дод. бо мақсади болидахотирии меҳмонон, бахусус ятимону кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд, дастархони идона ороста шуда аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии вилояти хатлон тӯҳфаҳои идона тақдим гардиданд. ҳамзамон барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон пешкаши ҳозирин гардида, сурудҳои дилнишини баҳорӣ, оҳангҳои миллӣ ва рақсҳои зебо фазои идонаро боз ҳам шодобу хотирмон намуданд. хандаи кӯдакон, чеҳраҳои болида ва фазои саршори муҳаббат нишон медод ки наврӯз ҳамчун ҷашни ваҳдату ҳамдилӣ метавонад қалбҳоро ба ҳам наздик созад ва рӯҳияи инсонро тоза гардонад. ин чорабинӣ бозгӯи эҳтиром ба табиат ва инсон буд ки дар зеҳни иштирокчиён таассуроти нек боқӣ гузошт. дар маҳаллаи сари киштии поёни ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаомати хоса ва фазои идонаи пур аз шодию нишод таҷлил гардид. ин чорабинии фарҳангӣ бо иштироки сокинони маҳалла, роҳбарияти ноҳия ва меҳмонон баргузор шуд. ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯзи хуҷастапай, сокинони маҳаллаи сари киштии поёни ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо завқи баланд ва эҳсоси ифтихори миллӣ хони идонаи наврӯзӣ ороста, анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти суннатиро ба намоиш гузоштанд. дар байни онҳо суманак, кулчақанд ва дигар шириниҳои миллии тоҷикӣ ба чашм мерасиданд. ҳамзамон гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида, намунаҳои гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, бофандагӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ пешкаши меҳмонон гардиданд ки бозгӯи фарҳанги ғанӣ ва таърихи пурғановати миллати тоҷик мебошад.
роҳбарияти ноҳияи фирдавсӣ ва меҳмонон аз намоиши ташкил намудаи сокинон дидан намуда ба маҳорати онҳо баҳои баланд доданд. Зикр гардид ки ҳифзу эҳёи анъанаҳои миллӣ на танҳо рамзи эҳтиром ба гузашта, балки омили муҳими таҳкими худшиносии миллӣ ва ваҳдати ҷомеа мебошад. зимни суханронии табрикотии худ роҳбарияти ноҳия ҳозиринро бо фарорасии наврӯзи хуҷастапай самимона табрик намуда зикр доштанд ки ин ҷашн рамзи эҳёи табиат, оғози зиндагии нав ва умеду ниятҳои нек мебошад. ба сокинон тансиҳатӣ, рӯзгори осуда, файзу баракат ва дар корҳои созандагию бунёдкорӣ барори комёбӣ таманно карда шуд.